Thobela tše ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg, gomme dihlago tša tšona ke tše. Mopresidente wa Umkhonto weSizwe Jacob Zuma o re go hlongwa ga mokgatlo woo go bile magareng ga ditiragalo tše bohlokwa historing ya sepolotiki ka nageng. Thobela ka lapeng ke lebeseng ka dimeng gomme ke tlo šoga thari ye mmogo le wa rrao ka Stan Letlalo bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Ditaba tša rena ke tša gore mopresidente wa mokgatlo wa Umkhonto weSizwe Jacob Zuma o re go hlongwa ga mokgatlo wa MK go bile karolo ya ditiragalo tše kgolo historing ya dipolotiki ka nageng kudu ga bjale mo ba swanelago ke go rarollana le dihlotlo di etša go sa lekalekane ga toka kgahlhanong le bao ba gateletšego. Zuma o be a fana ka polelo moletlong wa go keteka ngwaga ga go hlongwa ga mokgatlo woo ka Vosloorus ka Ranteng Bohlabela. O lebogile bathekgi le boetapele bja mokgatlo ge ba le gare ba gadima morago ka tsela yeo mokgatlo o hlomilego ka gona. Sihlangene namhlanje ngoba sifisa re kopane mo le kgone go tsebisa setšhaba gore ga bjale ke ngwaga ga e sa le Umkhonto weSizwe e hlongwa. Re leboga maloko ka moka ao a re emego nokeng ga e sa le mokgatlo o hlongwa. Ke tshepiša gore seo re tla go lwantšhana le sona re tla se fenya. Re lwantšhana le kgatelelo ya botho gomme re swanetše re eme ka maoto go lwela setšhaba sa rena. Bahlabulle ba motheo ekonomi ya tikologo ya Messina Makhato e thekgilego ka yona ke gore Messina Makhato Special Economic Zone ka provinseng ya Limpopo ba rulaganya go tšwela pele ka go tloša mohuta wa dibjala le mehlare tša go balla go diketekete tšeo di beetšego kgauswi le lefelo leo le beilwego gore go tla dira ditlhabollo gona. Goba ke re go tla dira ditlhabollo tša diindasteri gona. Naga ya go balla go dihectara tše dikete tše 3,500 ka seleteng sa Vembe ya go hlabollwa bjalo ka karolo ya go aga diindasteri tšeo di tla godišago ekonomi ya selete seo. Le ge go le bjalo dihlopha tše mmalwa tša go lwela tikologo di tšweleditše tlhobaelo ya gore seo se ya go senya dibjala le mehlaro yeo e beetšwego go balwa le mohlaro wa mohuta wa baobab ka ge di ya go senywa. We have registered in 2016 as an interested and affected party to the proposed MMSEZ project in the Limpopo province, mainly because of the possibility of the destruction of thousands, if not millions, of trees, and then with special reference to all the listed trees as protected under the National Forestry Act. industrialization is quite important, but at the same time, because it's a Vembe biodiversity, Vembe biosphere reserve, it's a very well diverse, populated biodiversity hotspot in the area. So, but the people are also looking for jobs at the same time. So there must be a balance between all these three aspects. There must be industrialization to create jobs and alleviate poverty, but at the same time, we cannot just remove trees for the sake of removing them. Seteiši sa radio sa Thobela FM ya SABC se gare se swere moletlo wa ngwaga ka ngwaga wa mmino wa sedumedi fao magologolo a barati ba mmino wo ba kgobokanego ka lepatlanong la dipapadi ka Polokwane mo diopedi tša go tuma kudu indastering yeo di diragatšago. Megaditaba wa SABC Koketšo Motau o gona fao mo re swaretše tše dingwe ka botlalo ke ketše re a le dumediša gomme le ka re botša gore a e ka ba ke tše difeng tšeo di diragago ka se sebaka ka mo Polokwane. Ke sebaka se go tamiše ke tamiše ba boredi fao ga se nka le botšang sone gore ke nnete gospel festival ya Thobela FM ya ngwaga ka ngwaga e gare ya kgatlampana ka mo go la Polokwane cricket club mo e le gore diopedi tša go fapafapana gape le bathekgi ka ešita le batheletši ba Thobela FM ba gona go tla go keteka gospel festival go yona pontšho ye ya ngwaga ka ngwaga go go tšwetša pele go kwešiša bohlokwa bja yona pontšho ye boledišana fa le molaodi wa tša kgwebo go lekgotlagoši la Afrika Borwa gona ka fa go la Polokwane e le go morena Matila e le go ntate Madikana Matila re a lemogela mo SABC re botseng gore bohlokwa jwa gospel festival ya Thobela FM ka gore ebile swara ngwaga ka ngwaga ke bohlokwa ba gospel festival ya Thobela FM ke go tlhompha talente ya mmino wa Afrika Borwa le go netefatša gore nebele ka SABC re tšwela pele go godiša seriti sa talente ya mo nageng ya gešo ya Afrika Borwa le province ya gešo ya Limpopo. re bone go tlile diopedi tša go
ba bapana le tse dingwe tse le gore ke tse dintshwantsho ka mogare ga industry ya mmino na le tlhotlheletswa ke eng gore le be le batho ba go swana le ba o tla gopola koketso gore SABC e tshwanetse go raloka mmino ka mo nageng ešo ya Aforika Borwa baopedi ba e leng gore ba opela ka leleme la Sepedi goba leleme le leng la ka mo nageng ešo ya Aforika Borwa ba hwetša stage se gore e be batho ba e leng gore re kgona go ipsina ka mmino wa bona le go bona botlhoko ba go godiša talente ya ka mo nageng ešo ya Aforika Borwa e ka se be rena Thobela FM ga ona o mo wa ka dira go seba gomme go na le batho ba e le gore ba tlo tšatšina le gone ba tlo tsamaya le matsebetsebe a mašheleng ba tlo tsamaya gape le sefatanaga re botseng gore na se se ile go fetola jwa maphelo a batho ba bangwe ka baka la gore re a tseba gore gospel festival ga se fela go ipsina ke thapelo ka gore le mrena bele ke gona ge re re no bele ka boetapele ba Thobela FM go leboga mašabašaba le ya bona go mo a re ba lebogeng ka se sengwe sefatanaga se semtšamtša o ka thoma kgwebo ka sona 64,000 re keteka mengwaga e 14 yeo Thobela FM e nago le yona e gaša ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa re leboga batheletši ba rena gare ka ntle le bona re ka se be le Thobela FM Gospel Festival re ka se be le dimilione tše pedi fegolwana seswai tšeo rena bele ka Thobela FM re nago le tsone ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa bele go botlhokwa gore tše ka moka re di dirago re leboge batheletši ba rena re leboge bathekgi ba rena re leboge SABC ka bogolo bo e re fa go bona ka mo nageng ya gešo ya Aforika Borwa morena madikana majila re a leboga go ditšhala rena tšatšing la lekgone ke nnete se le gore nka le botša sona ke gore mašabašaba a gare a rothela ke ba bangwe ba swere dikhulabeke ba gare ba tsena ka fa tšatšing la lekgone go tla go keteka ebile gape go tla go rapela go rapeliša le gore ba kgone go fetša ngwaga ga botse le gore ba kgone go hwetša ditšhigofatšo le tšohle tše le gore ba di labalabela maphelong a bona ka gore yalo ke tša dithapo ke di latlhela go lena ka fa go la Auckland Park Levis Koketšo Motau nnete re lebogile ka tshedimošo yeo re filego yona re gatela pele temošo ke ya gore diteng tša pego yeo e latelago di ka ama ba dipelo tše sesane kudu bana karo ya pelo e kgonne go phološa bophelo bja ngwana yeo a salago mahlalagading ka Mbombela provinseng ya Mpumalanga sehlopha sa dingaka di kgonne go tloša hlagala yeo e bego e pupile ka lehlakoreng la letsogo la go ja la pelo ya Gabriela Johnson karo yeo e bile ya mathomo ya moswananoši ka Afrika o ile a kitimišetšwa bookelong ka ga ile a robega leoto nakong eo. It was like I blacked out and I fell on the tiles and I was in so much pain that I couldn't scream and all I could do was wait for my granny to come and see me and she called my mom. Pele ga gore dingaka di mo dire operation mo leotong ke mo ba ile go ba lemoga go se tlwaelege ga pelo ya gagwe e fela bommagwe be ba naganela gore ke ka lebaka la bolwetši bja gagwe bja mafatlha go ba asthma. And he looks at me and he says, sounds like there's a murmur on your daughter's heart. And I say to him, oh, you know what, I'm just here for 1 plate, 2 screws. Quick operation, we need to go home. Dingaka di humane tlhagala mo pelong. Se se be se palediša go tsamaya ga madi go ya ditšhikeng e le go seo se bakile go idibala ga gagwe. And he says to me, we have to operate and take it out. So it's a 50-50 chance. I can't tell you she's coming out of it. But I can tell you that she'll die before December. Ifela mosetsana o e be a se a tshoga. When they first told me about it, I wasn't scared per se. I was more, shocked. Dingaka di kgonne go tloša tlhagala ya go lekana le disentimetara tše 3. I wouldn't say like happy that I'm the first person in Africa, but I would say, I'm more like, wow, like I made records and everything. I made it in the books. Ka pelo yeo e alafilwego mofsa wa mahlalagading o tla kgona go phela jalo ka bana ba bangwe. Go bouta go tšwela pele ditokologong tše dingwe tša ka nageng ya Namibia le hono dikgethong tša bopresidente le tša palamente. Khomišene ya dikgetho ka nageng yeo e ile ya katološa go bouta ka morago ga gore mafelo a mangwe a itemogele ditlhotlho ka laboraro. Khomišene e bontšitše go tshwenyega ka ga tsebišo yeo e fošagetšego go marangrang a dikgokagano gomme re ke fela dipoelo tšeo di kgonthišišitšwego tšeo di tlago tsebagatšwa ke khomišene ga go tsebje gabotse gore dipoelo di tla tsebagatšwa neng. Dipapading tša Betway Premiership Amazulu e hlatlogetše maemong a bo 13 ya Betway Premiership ka morago ga go fenya Richards Bay ka tše 3 go ete papading ya KwaZulu-Natal Derby lepatlelong la Kinzo le Thini ka Durban. Mola papading ye nngwe ya
papading yeo e lego karolong ya mathomo ke tše pedi tša Kaizer Chiefs go e tee ya Royal AM lepatlelong la Peter Mokaba ka iri ya seswai Mamelodi Sundowns e tla thulana le Sekhukhune United ka Loftus Versfeld mola Chippa United e tla thulana le Makezi FC lepatlelong la Buffalo City Municipality. Bešong tša rena di felela mo gomme ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla losolela tšona go sasa ka iri ya boselela gona mo go SABC 2 le go SABC legae ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso gabotse.